jer mislim da je bilo jako korisno za učenike koji su sudjelovali, a nadam se da će oni svoje iskustvo i sve ovo što su stekli tu prenijeti na ostale učenike naše škole i da će ih to potaknuti da budu još odgovorniji u istraživanju interneta i u komunikaciji sa svojim kolegama po pitanju nepodobnih stvari koje se na internetu serviraju. Ja sam Zdeslav Preskalo i ja sam web detektiv. Što si danas naučio na radionici? Danas sam naučio koja je dužnost web detektiva, kako se prijavljuje i druge zanimljive stvari. Kako ćeš reagirati u slučaju neprimjerenog sadržaja? Pa prvo ću još vidjeti ako još pošalje koju novu poruku ružnu, onda ću ga tek prijaviti, jer možda je on to iz egzacije, ali sumnjam. Da li si ti imao neki neugodno iskustvo na internetu? Nisam i nadam se da neću imati. Zovem se Lucija Kovačević i ja sam web detektiv. Kako ti se svidjela današnja radionica? Pa bilo mi je jako zanimljivo zato što smo naučili puno novih stvari o internetskim stranicama. Što ćeš poručiti svojim prijateljima vezano za web detektive? Pa poručila bi da se, ako budu u mogućnosti da postanu web detektivi i da se ne vrijeđaju preko internetskih stranica. Da li si ti imala neki neugodan sadržaj? Pa nisam i nemam baš toliko puno internetskih stranica, to jest nemam baš. Ni Facebook? Ne. Ja sam Patrik Kožul i ja sam web detektiv. Kako ti se svidjelo danas na radionici? Pa bilo je baš lijepo i zanimljivo i naučio sam neke stvari. Što bi poručio svojim prijateljima? Pa ako im se dogodi neki neugodni sadržaj, da oni postanu web detektivi, da nam se jave. Što bi rekao svojim prijateljima? Da se obrate web detektivima ili da postanu web detektivi. Što si naučio vezano za osobne podatke? Naučio sam da nikad ne otkrivamo nikom naše lozinke osim našim roditeljima ili odraslim osobama kojim se možemo povjeriti. Kome se možeš obratiti u slučaju neprimjerenog sadržaja na internetu? Mogu se objaviti roditeljima, odraslim osobama, pa čak možemo se obratiti policiji.